Shwani Shillong. Kanegede ka Akashwani Shillong ka kubor ban pulia daw Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ka kubor mentagastep. Henry Umut kidkhot basyajet thamai syakiyang dorbar Raja Sabha kilabam smai henen kesngi. Ha Tripura ka jing bishar ki kor electronic voting machine kelasdang ha kanongba Agartala henen kesngi. Kading ka belaklang bha kalabam do ya kajaka setiar katanat PHE ha Shillong henen kesngi. Bat ka syat sajer jong ke distrik Ribhoi kalalong henen kesngi. Ka kubor ke babnya. U Presiden ke BJP UJP Nada bat sangut ki weipat kidkhot basyajet thamai syagayang dorbar Raja Sabha henen kesngi kilashim smai. U Vice President Ubaderu Chairman ka Raja Sabha Ujagdeep Dhankar ulapan bam smai kini kidkhot ka Raja Sabha ha ka Parliament House. Nalor UJP Nada U Ashok Rao S Chavan bat Chunilal Garasia jong keseng BJP, ka Sushmita Dev bad Muhammad Nadimul Haq jong ke AITC, badu Anil Kumar Yadav Mandadi jong ke Kongres kila Shemsmai henen kesngi. Ha Tripura ke jengkmi bad jeng bishar ki kor electronic voting machine EVM glasdang ha ka Umakanta Academy ha kenong ba Agartala henen kesngi. Ha pedeng ke jeng pahara ke bala perking bah. Kajing bishar ya kajing trekam ki kor EVM kan beteng he ki arsengi banwan ban pen kreak na gebenta kajing ya vote ke banlong ha ka khat khandai terik mentau yayong. U returning officer but district collector ka Tripura West Parliamentary Constituency Dr. Vishal Kumar ulakmi ya ka kam ka babishar kini ki kor EVM ya ki ba ansaai na gebenta ki news pa khandai pulai teli ki polling station. Ha Mizoram u Chief Electoral Officer u Madhup Vyas ulapan pau ke jingkermen bakane ki election ke bamenta syaka Lok Sabha kanlong ke bayat bed bat ke basyong-sok kumbaklalong ha ka kenti ke balalet. Ha bakren ha ka Akashwani News Senin kena ophaisngi u Madhup Vyas ulong ba ke Mizoram kala jupau na ke benta ke election ke bakhoj bat ke bayat bed. Uliatho ba katrat election ke jela kala syemikilat baro ban penti kena baki election kan long kebayat bet yat renti bat ke bamdan kinu ke jingthot. Shosho uliatho ba ke jinget vote kan long ha ke syajar arspa anyapun ruteli ki polling station ha ka khat khandai terik mentau yayong. Ha ke wai pat kaliang ke jingelap election kalayat chaprang bha ban kering ye kinong thap vote. La ban pen kan mawang ne ban rungut ki kertong kini kon ki election na ke benta ke wai ke seat jong ke jela. Kading ka belaklang bha kalabam do ya kajaka setiar jong ketenat Public Health Engineering PHE Hasan Mari halum syiap akanong ba Shillong henen kena ophaisngi. La saki ki telit ding bat ketedam ke bajur bha ha kene kathan. Ompat la bantip ke daw tenrai jong kene ke jeng plu ding. Ki kali penlip ding ki lawan poi ha kene kejaka ban penlip ya kading. Kajing toket halor kane kadang ya chaprang. Kane ko kubor kawan chapi naka Akashwani Shillong. Ha ka jing persyang ban penne ya ka wei ni jing syat tenrai bapau jong ke distrik Ribhoi balatip kum ka syat sajer. La penlong ya ka da ke dorbar raj nong lengdo ka bahap apo ka ilaka nong po serdarship nen kesngi ha ka lau kentang jong ka raj nong lengdo. Ka jing temu ka long ban pen pau perthai ya ka jing ruspa ka lariti ka raj nong lengdo kumbalio pateng na kilong shwa man shwa. U Raja Brahma ubrei u Additional Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi ulalong Kongsan bad uba Bibi Makdo ubrei Presiden ke Senjuk Kirang Bashnong ke Ribhoi ulalong usumbut Kongsan. Lasa kiru ya ke jingesyem benta ke Council ki klet nong sensyar na ki henre ukur. Hashwa ban long ke election syaka Lok Sabha na ke benta ke Snem Arhajar Arpusau. Ka Office u Chief Electoral Officer ka Meghalaya nen kesngi ke lepenlong ya gejingil akai paralog ka football ha ka balai kun ha pedeng ka election 11 bat ka press 11 ha ka madan MFA ha polo Shillong. U Chief Secretary ke jela ba DP Walang ulalong u Kongsan. Ka press 11 ka lalong ka ba nongjob akan gejingil kun da ka ba penlem ya ka election 11 da shigol lanot. Ka aran yak ka barigaseng
ban penne ki jingdon jing em ki jingdon kamar yang rengkat bat ke British Asian Trust kelasam ya uksai Thanjan syakikan thai hagi jaka basha akta ka jing kan ada pergi beliau bagi hati hagi district West Garo Hills ha Meghalaya banera ban kentiau ya ke jing yo kamai jengki arpun remut ki kentai kali opdiang ya nuksai da ke jing kershan na ka Darwin Initiative Biodiversity Challenge Funds ya gini ki kentai kam mencuala ai jing hikai ke bakerpang ban kentiu ke jing tebet ban Thanjan ka jing temu jo kane kalong ban plelat ya ki ban penwandur ki rukom ke ba kamper bat ki ba pela ka bala ban kentiu ka dor jo kamar bat ka ban long ka jing mentoy ya ki ka Skolba University of Science and Technology Meghalaya USTM hinin gesngi kalapen kot no ya gejing kop Dr. B.R. Ambedkar National Moot Court Competition rengkat gejing trailang bat ka Meghalaya State Legal Services Authority kani gejing kop kelas sedang nado ka Sauterik mentau yayong khandreu peli jaka pule nakeleng kari kle benta ka University Law College Guwahati University kalalong kala ado Nin kesngi le don rengkat bat la bishare kene kejingya kop dau Justice Sanjay Kumar Medhi jong ka Guwahati High Court, Justice Prasanta Kumar Deka unong bishar barem ka Guwahati High Court, bat Hasibur Rahman senior advocate ka Guwahati High Court. Kini kinong bishar rengkat bat Vice Chancellor jong ka Skolba USTM u Professor G.D. Sharma kila ai ya ki khusnam syakinong job. Habakran ke jingyalang uwei na kinong bishar jong ne jingya kop u Justice Prasanta Kumar Deka ulero ya kerukom penlong ya kene jingya kop baru loong bakale Sriem Shisha kum ki jingya tai bat jing bishar haki kamra kaying syari ka Internal Quality Assurance Cell jong ke Don Bosco College Tura rengkat ke jingit relang bat ke Skolba Nehu Shillong kala penlong ya ke conference basisngi henen kesngi halor kamat pedeng ka jing pulih haki kerdan bahalor ha Meghalaya bat ke jing pentrekam ya ke National Education Policy haki college ka Rilom Garo palat san pongut kinong hikai ki principal bat ki coordinator jong ki Internal Quality Assurance Cell na ki college baper ka Rilom Garo kilawan bane shimbenta Kibala jing keren bat jing batai halor ka NEP henen gesngi ki kentup ya Professor Sumarbin Umdor na Skolba Nehu Shillong, Professor Sujata Gurudev, Campus Director ka Nehu Tura Campus, bat Dr. Binu Matthew na Nehu Tura. Ka Mohammedan Sporting Club menin gesngi kalayo ka nam ka beningkong jongka kum kala ado ha gejingil kai I League da ka bapenliam ka Shillong la jong da argo la kawai ka balalong ha kanong ba Shillong da kani ka jingjab ka Mohammedan Sporting Club kala kiyo kerdan sa ka Indian Super League ka Mohammedan kala kamay san puar point na ki arpulay tali ki jingya kun Hadian ba ka Model Code of Conduct kala trekam Kibor pahara kili okurup kumbasan klor sapu pralak tengka hapo kalai tayo na kejela Arunachal Pradesh. Ki Flying Squad bat ki Static Surveillance Team balabo da ke Election Commission kari hegi jaka bopher ka jela Arunachal Pradesh. Kili okurup ya kene kepisa bat ki wei ki mar ki bakentop ya kakiat bat udrox. Hapo kalama jong ke uran Celebrating Womanhood. Ka Institute of Chartered Accountants of India ICAI kala ai jing itu yaki nyup sangut ki kentai na gabenta ka jing no senyang jongki haka accountancy haka ba ka weni kine kadai ka beriu ko bana Shillong ka blatip kerteng kum ka Shruti Pradhan kadai ka weni ki kentai ki balatre haka kam chartered accountant haka jilla bat ka bala kentiu ki kentai haki kam bopher ki bamjiyo ya ka jing itu Kalau orang baki kentai kila abantrei ki kambaret barya nrei bonsien kim juyo ya kejing itu. Batkat to ka khubor kalakot akan ka step ka balawan chapi naga Akashwani Shillong. Haga por prabajeng ine so abaga Delhi station naga benta ka khubor haga kten Hindi ka banbot ka khubor haga kten Pareng haga por prakat san minute. Ngipen kan mau pi ginong sngap bah ka por fresh tang naga station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kala janda partat prabajeng.